nego što su postojali daily vlogovi, clickbait naslovi i beskrajni streamovi, postojale su GTA 5 trke. I jedan lik ih je pretvorio u carstvo. Pričam o Muđi. Muđa je uzeo nešto jednostavno, trkanje po GTA 5 mapama i pretvorio to u najzabavniju stvar na balkanskom YouTubeu. Svaka trka je bila haos i to ne zbog auta, nego zbog njega i Ćaleta. Niko nije mogao da ostane ravnodušan. Ili si se smejao do suza, ili si vrištao kad Ćale zvekne Muđu s rampe. To nisu bile obične trke, to je bila serija, sitcom, reality show, jedan sin, jedan otac i milion prepreka kojih svejedno nisu mogle zaustaviti. Montaža bila je brutalna, energija neponovljiva, a zajednica je rasla kao luda. Muđa je dominirao scenom, klipovi sa trkama su imali po 300, 400 pa i više hiljada pregleda, a sad po milione. Ljudi su čekali novi nastavak kao sljedeću epizodu omiljene serije. Ali tu dolazimo do pitanja, zašto je Muđa uopšte uspeo u ovome? Jer je bio svoj, nije glumio nekog ko nije forsirao, samo si gledao ortaka kako se dere na igru dok Ćale pokušava da jede burek. I to je bio YouTube kakav volimo, iskren, sirov i zabavan. I dan danas ljudi se sjećaju tih trka, ne zbog auta, mape ili GTA 5, nego zbog osjećaja, zbog momenata, zbog toga što smo svi bili deo toga. Ako si gledao trke, ostavi like, ako nisi, brate, imaš ceo serijal od par stotina epizoda, idi odmah to gledaj.